Abazaire nibagira ngu bakuru b'amashomero bakongeza sente za admission fee hamwe na uniform kandi na fees ekyabateganise omu maka gabo. Eishomero nagal private akusolega admission fee basore sente zikunyana mtwaro 8, which is very very illegal in a government aided school. Sazino Mpanga uniform etugule mtwaro mukaga musanje mubakutunda uniform aheru bagifile compulsory ngo muzaire no kujugura mu isomero ha mitwaro 15. Nekya kabiri abakulema isomero lya Mpanga baina kumanya ngo lino isomero tiri lya private muina kuba mugendera ha mitendera ya government na mitendera ya abantu babulikironko kuba kusana tosoa kuimucha sente no yongeza nkoko kwenda isomero lya government kimaisa ngo government katukwatira okusomesa abana beto nko ndeto mwana wange hakiro kyo kubanza nkamuhe mitwali 10 kwagambe mitwali 10 tesomesa mwana na nambere tukubalizo wange alimuka ikalire kandi tinkula na sente zindi nambere ndazia ekikumaisa ngo abana bayituleka baleke kusoma. Abazaire bagamba hanshonga endijo yo kutwariza kubi abeje bwanyuma yo kubabinga Eishomero habwa school fees omusande yo kubanza ibatandikireho tamo mwana okumubinga hakiro kyo kubanza kandi omuzaire asindikira omwana akimanyire ngutamwe takahwire paka naje kusasura akasenta ako so omubinga hakiro kyo kubanza neberi insobe ya mani na ubwo kwemero kagamba ngo sente tizoroho baratandika bate ezo raise tamuze nyuma zona mukazirya zaho wao because isomero tugenza kusanga nimusoroza over 2 billion atamu kuri hanule kusaliza muno kabazaire abana bakatandika kyo kubanza wiki ya kabiri bya babinga abana isomero ngo bagaruka mukatabare sente twakaguze government aided school numbinga mutabana in the whole Greater Kabarets only Mpanga rubingira abana. Beitu Drake Charles Rubongoya mukuru w'Eishomero arukugambaho n'abanyamakuru yahakanse birukugambwa ngo abeji bakababinga habwe bishare by'Eishomero school fees arukushoborora okubabingirwe ezindi nshonga ezirumunko kujwara kubi hamwe nebindi ebitarukwikirizibwa omu Eishomero bakabingwa abo kuba bakajya Eishomero nibayisana kahoita abandi tibatiri isoke tibalisazire abandi bajwere uniform kumaliro tamweri akagenda igihungura mu nsonda tegoroiru. Anshonga yo kongeza sente za admission fee Rubongoya yashoborora ahabwenki bazongize kandi nebindi bintu ebiziru kukora 25,000 shillings as admission fee. Then in the wisdom of the board and the manager of this school, there is a development fund of 40,000 shillings, 5,000 shillings for identity card, 5,000 shillings for photographs. Rubongoya yagamba hakizibu cy'abashomesa abatarukumara ekiresero kwesigama habushagikiyo bw'abazaire arukushoborora ngo abashomesa 9 hari 39 nabo barukushashurwa government. Mpanga Secondary School has a staff ceiling of 120 teachers, but apparently we have only 39 teachers on the government payroll. And 39 teachers include the head teacher and the deputies. Enshongeji ekaretera Minister Victoria Businge kuhandikira Ministry y'ebyobwegese n'emizano. Gasha kwa Justin Nyakisiki ahabwa Tayari West.